Naende ni Utanu munene kwa mwitu utui wa Masewani ulawi kilioni mbunge cha Kangundo ni kaundini ya Masaku. Itina kukwata uiti ute ndivi okunikilwa maundu makanza kuma kwa ndakitali Ancent Kituku. Kwa masietwa nitawabitu saa wa kioko. Na daktari ni ukia kikundini kitu kia kita wabi na wa musi. Na tuyaka manele na miongo etano. Na kwisila ni daktari Kituku. Mwitu nimedha mateve kama no kwisila uitini. Nundu me na mathina maingi na nimegwa na nimendegwa. Ni daktari Kituku nitwana mutongo yukwenda tutethia ithia mwitu. Nundu tutwana mathina mene yitu na yukuma munde nitwakwata daktari wa utui na wa bakubi na wothengiania na itu. Kwa utwegwa mutho nundu wa Kituku nitwegwa twikanesa na nitwegwa ta thimwa ithi ta kikundiki tuungamite na utongo yula ukwitya mutongo yula ukwitya ukwenda twitha na mugo twitya kula tithe na mugo twipoyete mugo ndi wa ndhitu na mugo muno no twine na serikali ene yitu twenda mugo muno nita mbitwe siwanza wa Mwanza nitwe kikambuyani na nina waiete na miaka miongo ilini wa mbatandaka me naende wone na itisia na noa mio wana yu maendeno wau ukethe yune kito ngethua naende yana ndiwe uno tumia newe baba hospitali nethe anuke konda yite wobonga bo naende yana ndio kie kanza swanzi yao sita wa cervical cancer na nitwege dota fit vyo toka mina manaka na kanza yesu yetwe ni infection nimwewa na yiba ndo ele unena sanzo kanza anze ayo sei ne sexually transmitted disease nimwewa nondo yetwe ni virus 99% ya yetwe ni virus yomoto mesene saiko human papilloma virus na virus yesu ikwata na kuma munungino olonge kwisilano ma komaimo sasa mwangwa donaze na virus yesu ni yete kanza yesu muno na mwezi kanza yesu ni mwela ayo yete ibeti bingi muno sito sasa na kwao kendo chambe kwesia na kanza yesu ni laisi muno ni kwesila twikale mikaile miseo sasa nondo kukwara no kwa kanza yesu kwara ni ondo muno ndo HIV kwara nawe na kwa uni wobo kiewe dia twina ithimo ina chelembo ithimo sia usia kana kanza yesu rembo lebo kidimo geta wa papsmia kidimo giukela mondo muka kuma miaka na kuindo ailembwa aidimo kidimo kiu kendo chambe na mondo muka abya miaka miongo ine mwewe ilo kimo chambe yambe ikana kaza bena dina yebo utumione tene siluzie da chambe ai kanza na namba kwa pia yarone de no su do idobo na endo amino di mayambe kila miaka 3 waile ndo itu mai kontie na pasu za kila wana bena dina tu tena tu sangana Ojo katika kanza sio lembo kejekwa. Nene tu amina ba mondo ede wanayo. Ede waniende temuno. Uiti nondo mona ngonge tu aweta. Wambe ni kweza kutemwa. Ini ni siu mona ngewa bitia. Ino meno ya mwana onde yumu. Sawa. Chakele pesu uito swa kubetia. Ino ita radio therapy. Na chakala tu ino ya singano. Ino ita chemotherapy. Maluwa twendo ya muona twe matunda muno na mboka ni gadu isiane ya kanza sawa na tuweka oya maluwa kwa gezome na processed sawa ayinzi akwa zindise obe twensi na sigedo ndawa ike kwale no zero kambia maluwa twaisa alama isa wate ukadya kada ne mboka to waya ndema mundani utoka uwesiense matunda tagu ayi zindu mbigeze dasi gedo yutaza juice igetwe kaketa za kuipoa dindaza ne kwenda kanza lakini mabinayo zindu sio ndega ndasika leti anangika tsike awandawa yo mabinangu ndawa hizo sizao kwenda madena nondo nengetene kanza kwa nengi bino ndingebete na megala iru imano twekala sini mwezi kada noke twa kana wona kada lazima mundu anja kanywa la kanini
sikala andu mekani azili mekalele andu mekalela ya kuendeza ndo beo mekalele mundu onekala yosa mauna kunzana maua mweme wete kanza ndilivoti chini TV kuma utwini wa Masewani nicha wa Erastus Kithuku Nzomo.